Türkmenistanlılar. Yeter уже. Yeter kıyıvatlardan. Harekete başla. Dün gün gördüm bir yerde. Instagram'da yani TikTok'ta mı? İstanbul'da öz aranızda uruşup atıyorsunuz. Ne mi uruşuyorsunuz? Ne mi uruşuyorsunuz? Men bilemem. Ne mi? Menki çıkış etme. Men elim danklı. Men Angliyada oturuyorum. Büyük Britanya. Men bolsam otayda engir sengir ediyen men olur. Tapağı yok. Şunun için men elim danklı koyup oturuyorum. Men ne Türkiye koyuveryerler, ne Rusya'da, ne başka yerler koyup oturuyorum. Yönü men biliyorum. Bir yere bir çıksam. Men var ya çımpıtır edeceğim biliyorum. Şu zatları. Домашний arestler. Men dokumentim sazda. Mende bir travel dokument var mı? Şu zatları onurup bilemek gider yal oyan. Hem koronavirüs oyuncu. Давай, стреляй. Ты ничего от меня не узнаешь. Ты мразь. Я плюю мрази в лицо. Декстер, я пришел спасти тебя. Ты американец? Да, из Америки. Идем. Друг мой, я жажду свободы не меньше любого, но отсюда мне не уйти. Ты должен идти со мной. Я не могу идти. Они связали мне шнурки от ботинок. О, нет. Мерзавцы. Постой, браток, я больше не могу. Нужен глоток воды. Так, чуть правее. Вот так, стой. Стой здесь. Немного ниже, еще ниже. Вот так. Совсем не холодная. Она фильтрованная.